Коронавирус пачирлеген уйрымах ишланыран республика Ритығыр муниципалитетра уладыр елшік шымырле варнар әлі Красноармейский бесіндер варри районезенче, тада уладыр башымырле хулызенче вишімышкун ядарлы ергебе бұрынашы. Шавнамай абатлану басуду үлі учрежденесен әшне улышын үзем кертне. Берін бұлдарулық ұшқыне сендер варри тарихенчи ларудыруба вырынашитсе балашыре. Сенервари районинже коронавирус паптыраган зенежі тағырвоны процент үсіне. Евір жерлеген зене шене Жубашкарды медицина учрежденине сывалма задаща. Үттізем амбулаторлымай басипленеші. Пайынги гун шакнаш калмайба, ала пациент вируза хириш кирежет. Ковида була хулари сагыр парикмахерскине хупна, а батлану вырнезене ойрымах пызык темлік уйрашы. Экономика министерстве Ирикпан Ибехаль сенервари дорогинже вижи кафе гына ишлет. Онда дорожаганзем порде прививка дуна. Шинзене QR-кодпа коронавируспа черлеменине нендереген документ пагына гирдеща. Уже кафезен жен пири шул херинже вырнашна. Унчен гунда ялан халық ешлы болна. Уйрымах туристем ша кафере хыналанма кымыллана. Хали клиентсем сайра хутра кирзе духаще. Теть учреждение хужи Яков Давыдов. Он самахибе тубыш шукпа берех. Ша вғытрах коммуналы хужалықшын эжук шедюлемелле. Шагернере сенерври районенже шерхерех пилик предприятирен шеремберішне вғытлық ишлеме чарна. Республика бушлеген указебе келе жүлен, абат шемештада куленхи товар судаган лавказем, аптеказем, чарын мазыр ишлеген пызык предприятизем ужа. Везене ядарлы список попалыртна. Субань, шылдазатмалы паста, бактеризіне бедереген салфетка, шак ябалазем пурнычра керле хадерзем жутланашы. Везене судаган лавказене, сенервринже, хупман. Строительство хадерезем судаган лавкана туяна ганзене маска багына кирдеща. Кунда шинзене перенихышын кеприне жынашы булзан, хулари пазарда урыхлалару дуру. Кунда сидель буганба шибуш сутна. Халь сендер варенже перден бір пазарда суду или вырнезем хуба. Кунда пужа туяна ганзем жук. Кунда икингына ишлеше. Переабат шимиш судать. Кепричих сембе кужаксем вали абат, дезинфекция хадерезем, шурда, шорбак тада ытыде. Сергей Клементьев усламжы самахибе туяна ганзем шукпа берех. Кунне олды сагыршин. Эбір сюжет үгерне вахытра перекінеми гына товар туянчы. Лавказем хуби пиде чурмап күрет. Бурзане гонсенже бірін сендер бірді хулинже халық пазара буштарынат. И хай пахчи сенже үстерне ябалазене сутмамын думаукша деньги думашкан, а ыттызем хулара бурнаган изем. Шай ябалазене илзе хызен валюзу гурмайлешен. Вырзарни пазар изем шавынбегех аксаринба хурагасы ялинже булна. Везенеде вағатлық ишлеме чарна. Лару дұруба сендервар изем кымылзыр булинде, ергене пығынашы, урамзінже де шын сайра. Никамда шүремеш. Еп магазинна тоқындап шо. Ман шокка шүлегензем. Потом ротняу ана не приветты никамда челемеш. Мутмыл жол десе мутла сақалдарақ, чирлегензем нумайды шықырашы. Шынемерзем ежіні жақсен пұлжашы? Дұрыжапыр пұлжашы бұл деп бір. Пұлшмалла, наверное, хамыр дұрышсан. Хамыр дұрышмазан, конечно, пұлмаз. Сенервари тарихинче коронавируса хириш вакцинации дывас эш хастары бырать. Урхас кушка октябрьский школезенче дырыжаганзем шер процент жебех узал черден хүделенне. Школ сенде, садик сенде, вежехтар сіз дұқырмыр тебір ход, межежен QR-код иліне, мүллевзем ішлеші, қалаза ғармала шамбек марпасат сендервери районже берін. Сағырыну процент. Школ сенде, вуниге школдан сағырыну процент вакцинацию дударына. Шавын бейек тұғырыны процент дезе ғармала, қалаза ғармала бөлінде садик сем, бізем активнар ақшлеші. Юба уйхен вадырмежен жен бұшлаза чугу уйхен шечемешчен, педем республикара ковида була шереплетне меразене пығынмала бұлі. Шактап хырда ковидпа аптыраганзен ежі чагаса жанашы Чуваш правительственже. Чуваш янгыларым вали Алена Артемкина, Дмитрий Петров.